Aikari a gicigo kia Mbeere aria makite micii yao hakuhi na demu ya Masinga na demu ya Mbeere kaunti-ini ya Machakos ni moritio guthama na ihenya utauria kwahoteka kana marutururwo migunda-ini ino ni ruhonge rwa mai rwa TARDA ruria rurageria gukinyira migunda ino. No ona thutha wa kuheo notithi, aikari ya matura ngurani gicigo-ini giki maugite gutire kundu marathie amu guku no kuo moi ta mucii. Mimi niko na miaka 50 na niko na watoto na nimesalia hapa kijiji cha Ndunguni. Sasa tutaenda wapi? Na watoto na hatujui pale tunawapeleka na wanatuambia tutoke, tutatoka tuende wapi? Kuringana na Boniface Mutiso umwe wa aikari, ruhonge ruru rutinagia na giikaro o giothe na aikari aya mbere ya kumakinyiria marua ma kumaruturura migunda-ini ino. Tumepata ripoti ya kwamba sisi tunahama na tunahamishwa na TARDA. Na nashangaa serikali inajua sisi kuna stima huku kwetu na tunaambiwa tunatoka tuende. Shule ni nyingi huku. Na zikiwa nyingi watoto wakitolewa sasa walimu watatolewa ama watapelekwa wapi? Aria maikarite guku ihinda iraya maugite waki wa demu ici ukiambiriria no monaga na uguo matingihota kurekereria migunda yao. Ni heri watuue badala ya kutubukusa. Kwa hivyo sisi hatutaama na tutaenda, ikiwa ni JCU ama nini watuletee watuue. Hatutaama. Mubunge wa gicigo giki Geoffrey King'ang'i augite mubango wa ruhonge rwa TARDA kuyukia mugunda uyu ni mugaru na watho kuona gutire mundu urataririe aikari aya gitumi kia mahamurithio. Hatutakubali hata kidogo watu kutumia nguvu, kutumia serikali kuja kuiba shamba ambaye ni la wananchi, ambaye liko katika process ya kugawa. Oho akiuria aikari matikage na wagagu akiranira no ginyagia kihoto githingato. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gitagũkĩna wa Wadiro.